pomaže Bog, poštovani slušaoci. Slušat ćete najzanimljivije odlomke iz Teodosijevog žitija Svetog Save. U narednom odlomku govori se o rođenju svetoga i ranoj mladosti. Ovaj biješe sin velikog župana Nemanje, vladara srpskog, koji samodržavno vladaše svim srpskim zemljama, što se zovu Dioklitija, Dalmatija, Travunija, na istoku se Iliriji približavajući, a na zapadu na rimsku oblast naslonjeni. Taj spomenuti muž, blagočestiv i bogobojažljiv, ništeljubiv hrabrošću i vojnom vještinom, sjajan kao niko drugi i svima dobrima na zemlji, u sreći veoma izobilan i uz to vrlinom, bezbolnošću i pravdom, milošću i krotošću ukrašen, uze po zakonu sebi ženu po imenu Ana. A i ova nije ni po čemu zaostajala u vrlinama za mužem svojim. Rodiše im se sinovi i kćeri, koje prosvjetleše božanstvenim krštenjem i naučivši ih svetim knjigama i vrlinama, veseljahu se u Gospodu. Pošto je prošlo mnogo vremena otkako je prestala da rađa pomenuta blagočestiva Ana, jer je Bog zaključaka u starini Liju Jakovljevu, da ona koja je prije rađala ne rodi više na vrijeme, zbog čega ju je vrijeđao i korio muž njen. Oboje u skrbi i žalosti zbog ovoga, jer im je duša veoma žudjela da dobiju još jedno čedo. Noću stavši na molitvu svemogućem Bogu, zase sa suzama govorahu. Vladiko, Gospode Bože Svedržitelju, koji si negda poslušao Avrama i Saru i ostale pravednike koji su se molili za čedom, usliši danas i nas, grešne sluge svoje, što ti se mole. Daj nam po tvojoj dobroti da dobijemo još jedno muško čedo, koje će biti utjeha duši našoj i tobom nasljednik naše države i žezal starosti naše, na koga ćemo položiti ruke i počinuti, i dajemo ti zajedničke zavjete. Od začeća djeteta, od prirodne zakonite ljubavi i od postelje odlučit ćemo se, i svako za sebe u čistoti tijela, sve do kraja života sačuvat ćemo se. A Gospod koji je blizu ovih što ga prizivaju, vaistinu i sluša njihovu molitvu, poslušaj njihova molenja kao i ostalih pravednika. I ovo je bio početak neiskazanih Božjih sudova, da kao posle životom, tako najprije u rođenju bude čudesno dijete, jer to nije ni bilo samo djelo ljudske prirode, nego i zapovijest svesilnoga Boga koji pobjeđuje zakon prirode kako hoće. I plod molitve po prirodi se rodivši, i od Boga dan, Bogu se i namjeni što i bi. Kada je zatrudnjela supružnica i kada se približiše dan i rodi muško čedo po prošenju molitvenom, obradovaše se dušom veoma i proslaviše Boga, koji nije prezrio molenja njihova. Posle malo vremena porodiše ga vodom i duhom, prosvetivši ga božanstvenim krštenjem i dadoše mu ime Rastko, i u Gospodu veoma dobro Bogu uzraste. A kada je dijete ojačalo, dadoše ga da se uči svetim knjigama. Roditelji pak njegovi, osjećajući nadprirodnu bezmjernu ljubav prema njemu, nesitom dušom uvijek na njega gledahu, a i velmože njihove sa njima govorahu da će on biti najbolji među braćom svojom. Bijaše i dijete blagoobrazno i veselo dušom, i napredovaše učenju i izazivaše divljenje svojim razumom i djetinjem uzrastu, tako da su svi govorili, ovo će biti neko novo znamenje. A kad uzraste do 15 godina, dodijeliše mu roditelji jedan kraj države svoje.
kako bi odlazio od oca i matere na zabavu sa velmožama i da se sa blagodarnim mladićima veseli. A mladić, okusivši od znanja božanstvenih svetih knjiga, još češće ih pročitavaše i iz njih početak premudrosti Božiji, strah crpljaše. I prihvataše se božanstvene ljubavi iz dana u dan, oganj ognju dodajući željom nesitom. Rasuđivaše da su carstvo i bogatstvo, slava i sjaj i svaka sreća puni meteža i nestalni. Smatraše vidljivu ljepotu i obilje ovoga svijeta kao sjenku i razumijevši da je mnogo jelo i veselje i sve što je ljudski na zemlji sujetno i nestvarno, desnoga puta se dohvati. Pa se bavljaše proučavanjem knjiga i nije se lijenio da u crkvi na svima službama stoji. Ljubio je post, izbjegavajući sujetno praznoslovlje i neumjestan smijeh, sramotne i štetne pjesme mladićih požuda, što slabe dušu, svojim sasvim mrzeći. Dobar, krotak, svima ljubazan, ništa ljubiv kao malo kod drugi. Monaški čin isoviše poštovaše, tako da su i sami roditelji njegovi zazirali i stidjeli se takvu brižljivost i zakon vrline vidjevši u mladom uzrastu. I smatrahu kao da nije od njih rođen, već da je zaista i od Boga dan. Svet
narednom odlomku govori se o bjegstvu u Svetu Goru. Kada je došao do 17. godine uzrasta svoga, roditelji njegovi stadoše razmišljati da ga po zakonu ožene. A bogodani božanstveni mladić uvijek je u molitvi tražio kako i na koji način da pobjegne od svijeta i od svega da se oslobodi radi Boga. Jer biješe slušao o Svetoj Gori Atonskoj i o isposnicama u njoj i o ostalim mjestima pustinjačkim, jer dolažahu ka ocu njegovom odasvud da prime što im je potrebno, a drugi put i sami šiljaše u sveta mjesta da se razda onima koji prepodobno žive. Jer biješe dobar čovjek koji dijeli milostinju i daje mnogo, a Bog gotov da usliši molitvu i želju slugu svojih i njegovu želju ispuni i postače ga da dođe roditeljima iz kraja danoga mu. I kada ga primiše s velikom ljubavlju zajedno sa blagorodnima njegovim koji su došli s njim i kada bezmjerna radost i veselje i veliko pirovanje bijehu učinjeni zbog dolaska vazljubljenog sina roditeljima i kada su se veselili mnogo dana, gle, kao Bogom pokrenuti, dođoše k njegovim roditeljima neki inoci iz Svete Gore Atona, da prime potrebnu pomoć svom siromaštvu. A desi se da je jedan od njih bio rodom Rus, božanstveni mladić, sakrivši ovoga nasamo, ispitivaše ga o Svetoj Gori, pošto je najprije utvrdio zavjetom da neće nikom otkriti njegovu tajnu. A ovaj mu ispriča sve po poretku pustinjačkom. 3 osnovna načina monačkog života u Svetoj Gori su opšte žiće, skit i potpuna usamljenost, kakav je zajednički život u manastirima i zaseban dvojice ili trojice jednodušno i samotan usamljenički život onih koji žive isposnički u ćutanju, sve mu potanko ispriča. Jer ni taj monah ne biješe prost, nego iskusan u onom što je govorio. Jer, rekao bih, od Boga poslan biješe, a mladiću dok slušaše o inačkom životu i u srdnosti za Boga i njihovim dobrim znamenjima, izvori suza izlivahu se kao rijeka iz očiju njegovih. Potom, odahnuvši malo, reče starcu: vidim, oče, da Bog koji unapred sve zna i koji je vidio bolezan srca moga, posla tvoju svetost da utješi mene grešnoga. Sada se utješi srce moje i duša se moja razveseli radošću neiskazanom. Sada razumjedoh za čime sam neprestano žudio. Blaženi su i 3 put blaženi oni koji su se takva bezbrižna i nemetežna života udostojili. Šta da ja da učinim, oče, da bih mogao pobjeći od mnogometežnog života ovoga svijeta, pa da se takva angelskoga života udostojim? Ako me kad roditelji ushtjednu oženiti, zadržan ljubavlju prema tijelu, neću dostići takva života. Nijedan dan ne bih htio posle ovoga ovdje ostati, da me se kako slastoljublje ovoga svijeta ne bi kosnulo i da protiv moje volje ne odvuče dušu moju od takve ljubavi prema anđelskom životu, kao što učiš, oče. Htio bih bježati, a puta ne znam. Ako bih kako daleko zalutao, stigao bi me otac moj, pošto mu je moguće, i vratio bi me, pa bih i oca bacio u žalost i sebe u stid velik, a posle toga ne bih ni stigao, ni postigao ono što želim. Starac uzevši riječ reče mu: žudna je ljubav roditeljska, junače, i veza prirode neraskidna, i milo jedinstvo s braćom i zajedničko življenje. Ali vladika zapovjeda da se i ovo lako prezre i krst uzme na rame i da se za njim usrdno ide. I sve lako podnese na stradanje njegovo za nas ugledajući se.
Zapovjeda da ne blagujemo umekom, da ne tražemo tjelesni pokoj, nego da više prionemo za nagotu i glad, bdenje i molitvu i da se obrati pažnja na umiljenje i plač, sa uzdisanjem i skrušenošću srca, jer ovo se predlaže bogoljubivim dušama kao neki put koji lako vodi u dobrodjetelj, i ovo donosi slavu istinitu i čast pouzdanu. A mladić, slušajući ovo i kao dobroplodna zemlja sjeme primajući u srce svoje riječi starca, ridanje k ridanju dodavaše. A starac je divljaše vrelo ljubavi njegovoj prema Bogu i ognju božanstvenom koji je tako rasplamtio dušu njegovu. Slušaše njegove riječi pune cjelomudrnosti i umilenja i reče mu: vidim, o čedo, da ti je duša zašla u dubinu Božje ljubavi, nego požuri da izvršiš svoju dobru želju, da ne bi kako sijač zla posijao kukolj u srce tvoje i osnažio se, ugušio pšenicu tvoju dobru misao, te da ne odustaneš od takve težnje i da zadržan ljubavlju prema tijelu i slasti, kao što kažem, ništa ne uspiješ. Podleći ćeš i sramoti i ukoru kojim u evanđelju osuđujemo one što su se zbog kupovine njive i para volova i uzimanja nevjeste odrekli slatke večere i besmrtne hrane, pa su nedostojnima izabranoga zvanja i veselja nebeskog cara Hrista s pravom nazvani. A ja ću biti sluga u takvom dijelu i u Gospodu provešću te do svete gore, kamo želiš stići. Samo neka bude konja da me nosi, da bismo mogli pobjeći od oca tvojega. Kada je ovo čuo od starca, volji se njegovoj brzo pokori i reče: blagodarim ti, Gospode, jer si uvjerio srce moje preko stranca ovoga. A starcu: da si blagosloven od Boga, oče, što si ukrepio dušu moju. Ispunivši se velikom radošću zbog ovoga i nimalo ne odlažući, uđe k roditeljima, ukrade otpuštenje i zamoli po običaju molitvu i blagoslov govoreći: gospodari moji, rekoše mi da u ovoj gori, i pomenuo joj je ime, ima mnogo zvijeri. Ako nađe milost, vi ćete me blagosloviti i pustiti da idem u lov. Ako zakasnimo, nemojte se ljutiti, jer sam čuo da tamo ima mnogo jelena. A otac njegov ugađajući mu reče: neka je Gospod s tobom, čedo, neka te blagoslovi i ispravi put tvoj. I mati, kao svaka mati, zagrli ga i cijeliva s ljubavlju, pa ga otpustiše s mirom, ali mu zapovjediše da se brzo vrati, jer ne znađahu da neće tražiti jelene. Inače, jelen u Bibliji označava dušu koja žudi za Bogom, već izvor života, Hrista, da njime napoji ujelenjenu dušu svoju, raspaljenu ognjem od čežnje ljubavi njegove. Da bi uvjerio roditelje, posla u goru lovce i sam opremljen da goni zvijeri, rekavši: čekam vas pod gorom do ujutro. I kad nasta noć, i blagorodni što se s njim veseljahu pospaše, sa malo svojih ljudi koji su čuvali tajnu njegovu, za vodiča Boga sa inokom imajući, bijegom bježeći pobježe. Kada je svanuo dan, blagorodni stadoše tražiti gospodina svojega, i gle, nigdje ga nisu mogli vidjeti ni naći. I rekoše: da se ne šali sa nama i da se nije ka ocu vratio. A potražiše i monaha koji je bio sa njim i ostale sluge njegove, i ni njih ne našavši govorahu: kakav nas je užas snašao, kamo je pošao gospodin naš. I u nedoumici zbog brige ostavivši lov, pa se brzo vratiše k njegovom ocu, samodržcu, i obavijestiše ga o nestanku sina njegova. A roditelji, čuvši ovu iznenadnu i neprijatnu vijest o sinu svome, od žalosti umalo ne svisnuše. I došavši k sebi, razumjedoše da ga niko drugi nije odvojio, nego onaj Rus monah, govorahu, u Svetu goru, jer su još otprije znali za njegovu želju da tamo ode.
Odmah se sakupiše blagorodni, sleže se mnoštvo naroda. Da čujemo, rekoše, šta je to sada zadesilo gospodina našega? I svi plakahu i ridahu mnogo i neutješno, roditelji sina, braća brata, sluge gospodara, sa krikom dozivahu radi utjehe u žalosti, padajući sve više u očajanje, jer ih do bezumlja dovođaše stradanje njihova gospodara i krasota mladoga uzrasta. Nabrzo samodržac otac sa pratnjom zapovjedi da svi prestanu plakati i blagodarivši veoma Boga, reče prisutnima i materi djeteta: budite hrabri, nećemo se žalostiti zbog ovoga, neće propasti sin moj, Bog koji me ga je mimo nade dao, udostojit će me da ga vidim i da se nasitim ljubavi njegove. I odmah dozvavši jednog od svojih vojvoda, reče mu: znaš koliki je bol od ljubavi prema djeci i oganj što vas da gori i nikada se ne može ugasiti. Zato ljubazni, ako si ikad primao kako dobro od nas, sada je vrijeme da ljubav pokažeš. Ako se požuriš, te stigneš i vratiš sina mojega i time utješiš srce moje i materi, dušu od smrti oslobodiš, zaslužit ćeš mnoga dobra, više od prvih, i ja ću ti ih dati, druže. Dozvavši i mnogo blagorodnih mladića i sličnim nadama i njih ohrabrivši, posadi ih na silne konje i posla ih za vojvodom. Zapovjedi im da ga gone i do unutar Svete gore, a napisa i poslanicu Iparhu Solunske oblasti, da ga otrgne iz same Svete gore i da ga njemu vrati. I ako ovim, mili moj, utješiš srce moje, mnoge počasti od nas darom i ljubavlju primit ćeš. Ako li prezreš našu molbu, znaj da ćemo ti mjesto ljubavi biti protivnici. A
vojvoda uze pismo i sa blagorodnima otpust izmoli, pa na silne konje usjedoše, što je više moguće dan i noć goniše, i ništa ne uspjevši stigoše u slavni grad Solun, u kome vojvoda bi primjen sa čašću. Predade pismo Iparhu i ispriča žalost gospodina svoga. Kada je Iparh pročitao pismo, veoma se ožalosti zbog toga, jer je veliku ljubav gajio prema njemu, i pošto je vojvodu s blagorodnima ljubazno počastio, odmah napisa pismo protu Svete Gore. Na čelu svetogorske uprave nalazi se protepistasos. Kada je Iparh pročitao pismo, veoma se ožalosti zbog toga, jer je veliku ljubav gajio prema njemu. I pošto je vojvodu sa blagorodnima ljubazno počastio, odmah napisa pismo protu Svete Gore, govoreći: pošto stvar nije obična, kada se ovo traži, prosim i toplo molim tvoju prepodobnost, nemoj prezreti ove molbe. Ako je tamo negdje došao sin velikog župana, vladara Srpskoga, sa svakom žurbom neka se vrati ocu svojemu, da ne bi kako otac njegov bio u žalosti za njim, ljubav prema nama promijeni u mržnju, pa ćeš sve nas i mnoge ožalostiti. I tako otpusti vojvodu, a posla s njima ljude koji će ih uz počast provesti do Svete Gore, davši im napisano pismo. Kada su ušli u Svetu Goru, raspitivahu se o onom koga su tražili, da li je ovdje došao, opisujući uzrast mladosti i ljepotu lika, a neki im rekoše: takav koga tražite ušao je malo prije vas u ruski manastir i još je tu. A oni čuvši ovo brzo, potjeraše putem da ne bi kako čuvši za njih pobjegao, i ostavivši put ka protu u ruski manastir uđoše. I vidješe ga u manastiru gdje hoda s nepostriženim vlasima i s mekim haljinama, jer su ga stigli brzo goneći, a nije ni strahovao da će ga htjeti goniti do unutar Svete Gore, ali bol roditelja, a ujedno i moć i ovo mogade. Našavši ga, obradovaše se radošću neiskazano, i ušavši svi u crkvu svetoga Pantalejmona, pokloniše se i grleći ga ljubazno, sa suzama cjelivahu, tako da su od radosti zaboravili toliku udaljenost mjesta i tolikih dana i noći trudna putovanja, jer dobiše šta su željeli. A i nadahu se da će od njegovih roditelja primiti velike darove i mnoge počasti, zato što su im ugodili. Pomišljahu da ga vežu, ali ga se bojahu kao gospodara svojega, postavivši stražu, čuvahu ga što je moguće bolje, da bi, pošto konji i oni sami odpočinu od napora, sa njim pošli na put. A mladić se divljaše ocu svojemu, što toliku visost vojvode potrudi s mladim blagorodnima, i stiđeše se da u lice muža pogleda, jer se zbog njega mnogo potrudio da dođe u tuđu zemlju. Odvede ga nasamo i zapita: kako toliki put prevaliste tako brzo i ne ulijeniste se pred tolikom daljinom mjesta i tako napornim putem? Ovaj mu ispriča veliki bol srca njegovih roditelja i plač neprestani. Ispriča mu i o pismu od oca njegova, donesenom ka Iparhu zbog njega, i o pismu Iparha svetogorskom protu, pa reče: poslani su i ljudi da te predadu nama i da te vratimo tvome gospodinu ocu. A mladić, razumijevši čvrstinu odluke ovoga muža, reče njemu: ako hoćeš, ljubazni moj, ti bi me mogao ostaviti na miru, i znam kako si moćan da možeš stići i umiriti gospodina oca mojega. A ja ću, napisavši mu, odvratiti od takve pomisli, samo ako mi učiniš bratsku ljubav i ostaviš me u onome radi čega sam došao. A on: ne, gospodaru moj, ne počinji takve molbe meni, tvome rabu, što mi nije lako učiniti, jer vladar moj, tvoj otac, smatrajući me za vjerna, poslao me radi ovoga, uz to da smo našli u monaškom obrazu tebe, gospodara mojega, kako bismo izvinjenje imali zbog toga. A pošto je Bog htio da se dogodi onako kako žele roditelji tvoji i velmože vaše i braća tvoja, ko sam ja da tako nešto pomislim?
Bolje bi mi bilo da se i ne vratim ocu tvome. Zato te molim, gospodaru moj, sve takvo iz glave izbacivši, pođi sa nama, tvojim slugama, veseleći se da ugasiš plamen roditelja tvojih, čija si srce zapalio svojim odlaskom u tuđinu, a ujedno i braće tvoje i svih blagorodnih. Ti sam znaš da si ti roditeljima i svima nama nada sa Bogom i utjeha. Ako li što protivno pomišljaš i nećeš da pođeš sa nama, prisilit ćeš me da te vežemo. Teško meni, to mi nije zgodno ni reći, ali se bojim oca tvojega, pa ću te povesti silom. Takvu sam zapovijest i primio. A mladić, vidjevši neumoljivost vojvode i nesalomljivu vjernost prema svojemu gospodaru i razumjevši da će ga silom odvesti i da nema ko će ga izbaviti iz bijede, zbog bojazni od oca njegova, jer je pisao Iparhu, reče: volja gospodnja neka bude. I razveselivši se, zagrli vojvodu, uvjeravajući ga da će sa njim poći, a prizivaše Boga tajnim uzdasima za pomoćnika u naposti i smišljaše i on djelo pobožno, a ujedno i prevarno, jer biješe okovan srcem u mudrosti, kao što kaže David, i zapreku koju su mu učinili oni premudri razumom dobroga duha, da sruši doviješe se. A šta to? Zamoli igumona i zapovjedi da se spremi sjajna trpeza, da se sa vojvodom i sa onim blagorodnim počasti, a ujutru da pođu kući. Svoju zamisao reče igumanu i zamoli ga da se s večeri počnu jutarnje pjesme. I da se načini veliki pir, da iguman počasti vojvodu s blagorodnima, a mladić je ove i sam svojim rukama služio i veselio. Pošto su se na večeri dugo zadržali, zapovjedi iguman da se udari u klepalo, jer biješe dan nedjelje. Ustade iguman i s njime mladić, odoše u crkvu na molitvu, a ustade i vojvoda s blagorodnima, da stoje u crkvi, jer ga nisu smjeli pustiti sa svojih očiju. A kako se pojanje produžilo i opet po zapovijesti dugo čitanje pročitavalo, svi oni koji su zajedno sjedeli i oni momci koji su ga čuvali s vojvodom, zbog umora od puta i svečanog pira, tvrdo zaspaše. I kada je osjetio da su zaspali, božanstveni mladić, budno oko, ustavši od njih, poklonili se pred svetim oltarom i dade svoje zavjete Gospodu. I to su zavjet divičanstva, sirotovanja i poslušnosti. Pošto ga blagoslovi iguman i uze jednoga starca, odlikovana svešteničkim činom, te uziđe na veliki pirg u manastiru. Zatvorivši ga za sobom, reče blagodarivši Boga: uznijeću te, Gospode, jer si me ti podigao. A Jerej očita molitvu i postriže vlasi glave njegove i u rizu ga obuče anđelskoga obraza i promijeni mu ime Rastko u Sava. A on mnogim suzama okropi zemlju i upućivaše blagorodne i pohvalne riječi ka Bogu, govoreći: ispunio si želju srca mojega, tako da se i starac zastidje od mnogoga njegovog plača. I pošto se ovo tako svršilo, kad se čitanje dovršilo i kada su svi ustali, potražiše čuvari gospodara svojega, i gle, nigdje ga nisu mogli vidjeti. Svuda po crkvi i u manastiru tražeći ga i uzbunivši se, i ne našavši ga, stadoše grditi igumana i biti monahje. A vojvoda zaustavi uzbunu i reče igumanu i monasima: kakva je ovo nepravda i beščašće prema nama od vas, o oci? Mi dakle, stidjeći se obraza koji nosite, preko vašega zla pređosmo i krotki i čovjekoljubivi prema vama bijasmo. Zar, reče, nije prvo ovaj varalica što smrt zaslužuje i pokazana jednoga od vas došao da moli milostinju i milostinju kao ništa prezrevši i od oca sina ugrabivši pobjegao, a oca i mater samrtni plač i nas u veliki trud baciste. Sad opet, kad smo došli, od naših ruku sakriste našega gospodara i jednako se ponašate svojevoljno. Šta vam sad pade na pamet? Da nam se narugate?
ili mislite da se mi uzalud potrudismo tražeći vazduha, a ne našeg gospodara? Sad će vam glave poletjeti. Recite gdje sakriste gospodara našega. A kad ovo čuše Vojvodini momci, na svirepost gotovi, počeše još ljuće monahe biti nemilostivo. I kada je ovo čuo onaj koga su tražili, zbog koga se načinio toliki metež, poboja se da se ovo zlo kako ne svrši ubistvom. I nagnuvši se s kule, pozva ih po mraku. I kada čuše njegov glas, ispuniše se velikom radošću. I svi ka kuli potrčavši u visinu gledahu, kao da bi se tamo moglo ukloniti, da bi se vidjevši ga utješili. I uzevši riječ, reče Vojvodi: toliko si mudar, a izvodiš djetinjarije, imajući sa sobom puk ljudi i krajevima tuđim visoko mudruješ. A blagodornim momcima reče: monaškog se obrasa ne postidjeste, kako se Boga ne uzbojaste. Zar vam dolikuje da u crkvi sa oružjem napadate na takve ljude? Kako su vam oni zlo učinili? Ako li mene tražite, evo me gdje sam. Sada sam zauzet, ujutro ćete me vidjeti, a ove ostavite. Kada oni ovo čuše, strahom i stidom obuzeti, ne znađahu šta da govore. I tako, učutkavši, opkoliše kulu, čuvajući stražu. Kada je dan stao da sviće, on opet nagnuvši se s kule, pozva Vojvodu i blagorodne momke i javi se svima anđelskim inočkim obrazom ukrašan. A kada ga oni tako ugledaše u takvom obrazu, ne znađahu šta sebi da učine, nego plačem i ridanjem obuzeti na zemlju padahu. A ovaj, vidjevši ih u takvoj krajnjoj gorčini srca, utješi srca njihova mnogim riječima govoreći: ovo što se dogodilo sa mnom, Bogu se tako o meni svidjelo, koji mi je od oca mojega do ovde proveo, a da me vi nijeste uhvatili, pa me on sada od vaših ruku izbavi. Jer vi ste htjeli da me se dobra i željena puta spriječite i da se sa mnom pohvalite, ugodivši svome gospodaru. Ali Bog moj, na koga se uzdah i iziđoh, bio mi je pomoćnik, kao što vidite, a on će i buduće voditi moj život po svojoj volji. A vas, ljubazne moje, molim da ne tužite zbog ovoga, niti da ste skrušeni, nego bolje sa mnom pohvalite Boga, koji me udostoji ovoga obraza, za kojim sam oduvijek žudio. Uzevši moju poznatu rizu i vlasi glave moje, vratite se u miru kući i ove znake predajte roditeljima i braći mojoj, da vam povjeruju, da ste me živa našli, i to Božjom blagodaću kao inoga. Sava je ime moje. A ovo rekavši, svrže sa kule rizu svoju i mladićke čiste vlasi glave svoje, a usto napisa i pismo roditeljima da ih utješi moleći: nemojte ništa tužiti za mnom, niti me oplakivati kao poginuloga, reče, nego bolje da Boga molite. Molim, ne bih li kako molitvama vašim dobro svršio trku moju na koju iziđoh. A vi, koliko je moguće, vodite brigu o svojoj duši, niti opet preduzimajte da me tamo u vašem životu vidite. Ako Bog ushtje, ovdje u Svetoj gori dočekat ću i vidjet ću Gospodina Oca mojega, i svete i časne starosti njegove nasladit ću se, i slatke i bezmjerne ljubavi njegove nasitit ću se. Pomenuši im mnoge evanđelske riječi o pravdi i milosti, o istini i sudu, i što nama nije ugodno da ne činimo ni drugima, dodade i ovo: ako ko ostavi dom i braću, ženu i djecu, bogatstvo i njive i ostalo, nasledit će na vjekove carstvo nebesko. A Vojvoda sa onim blagorodnima, primivši odozgo bačenu rizu i čistotne vlasi sa pismom i položivši ih pred sebe, oplakivahu živoga kao mrtvoga, govoreći: o nevoljo s tebe, gospodaru, šta ovo učini nama, jer grči si nam sad posle nalaska nego kad prije toga od nas pobježe.
o nalaska goreg od gubljenja, o rizo željenoga željenima zapaljenje, kako da te ponesemo, kako da te poput koplja ili oštra mača predamo roditeljima i braći. O vlasi ljubljene glave, srcu i očima privijane na utjehu roditelja, kako da vas poput omče ovima damo. O dara što ga nosimo, puna ne radosti već plača, ne veselja već ridanja, kako da te odnesemo. Koje li ćemo uzdarje primiti, kakvim li svjetlim odeždama nas da obuku, kada su sami u žalosnim i mračnim odeždama. O pira noći ove, puna veselja, a ujedno i prevare, makar se i kaže, i odobri lukavstvo prevaru, kojom Jakov prevari Isava, uzevši njegov blagoslov. O čaše tvoje, gospodaru, koju si nam služio, pune meda ljubavi, što nam je gorče od žuči spremala. O noći u koju zaspasmo, po Jovu budi tamna i da se ne ubrojiš u noći obasjane mjesečinom. O mi, od nemudrih bezumniji, kako onoga koga s velikim trudom kroz mnoge dane gonismo i u ruke uhvativši u jednom času ispustismo. Kako smo bili bezumni, koji naš san grijehova naših zadrža i tako usnusmo. Kako ga ne vezasmo uzama, kao što nam je i zapovjeđeno, da bismo se oslobodili ove smrtne žalosti. Šta sad da učinimo? Kako da se javimo gospodaru našem? Koji će kamen, koja železna prirodna ponijeti težinu takve vijesti koju mi nosimo roditeljima i braći? Ovako i mnogo slično plaču izgovoriše i još dugo plakahu, onaj gore na kuli, a ovi dolje na zemlji, da bi se i neosjetljivi kamen ražalio. Posle u neko vrijeme odahnuvši, gore ka njemu uzdižući pogled i klanjajući se, davahu mu oproštajni pozdrav i milostivo sa suzama koreći ga i prebacujući mu govorahu: Zdravo, o gospodaru, zdravo! Raširi se sam bez nas, nasiti se ti, kamenosrdni, nemilostivi, a hoće li te primiti Gospod? Ti što si prevario oca, prevario si i nas, a misliš li da ti se valja Boga bojati? Ovo i mnogo drugo od gorčine srca njemu izgovorivši, molitvu i blagoslov od njega izmolivši i uzevši tužne haljine, odlažahu kući. I idući natrag ka kuli obraćahu se plačem i ridanjem, zastajkujući dok ga je moguće bilo dogledati. I tako otidoše kući. A ovaj sa kule sišavši blagodari Bogu i pokloni se igumanu i svoj bratiji. I svi ga cjelivaše kao novo ukrašena anđelskim obrazom, a ovaj grleći zlostavljanje zbog njega poče sve moliti od srca za one koji su ih uvrijedili, da u miru i bez pakosti kući stignu, govoreći: Bog nam je, reče, utočište i sila, i postade pomoćnih našavši nas u velikoj žalosti. Jer se neprijatelj nadao da će žudnim traženjem roditelja mojih omesti stope moje usmjerene ka Gospodu i da će me od vašega u Gospodu srodstvu otrgnuti, ali se pokaza posramljen i nesavršena posla, vašim ka Gospodu molitvama, a ujedno i tjelesnom borbom za mene. A ovo čuvši, smjereno mudru i pokornu riječ njegovu, kako je puna svake premudrosti, zaboraviše na tjelesne rane koje im momci naniješe, i kao da su zaplijenili neko blago, veseljahu se zbog njega. I
ovom narednom odlomku govori se o smrti svetog Simeona. Posle ovoga, malo poživjevši, prepodobni otac naš Simeon u manastiru svome, koji se zove Hilandar, dostigavši mjeru savršenstva koju žele svi koji Boga ljube, Simeon divni, Simeon slatki i dijelom Simeon, Simeon izvrsni, Simeon bogonosni i bogomudri, koji se nađe dobar u svemu. Jer divan se pokaza hrabrošću u zemaljskom vojevanju, pravdom i vjerom ukrašavan, milostinjom i darežljivošću ništih uljepšan, među carevima apostol, jer je apostolski narod svoj naučio i vjerom prosvetio, hramove bjesova obori i crkve Bogu podiže, jeresi progna i sveštenike uvede, trnje zločašća istrže i lozu blagočešća zasadi, carstvo i krasote svijeta kao trice prezre, krstonosno i nepovratno za Hristom pođe, poslušnošću prema Bogu, satran svojim i došljak u tuđoj zemlji postade, učenik i poslušnik sina i u pustinji saposnih. Molitvama i uzdasima u ćutanju i plaču završi život i ostavi dobru uspomenu onima koji hoće život. Koliko je pohvala po svakoj dobrodjetelji ovoga muža, sad mi nije moguće govoriti, jer bi se produžilo vrijeme povesti. Mnogo, dakle minuvši kao apostolu, reći ću apostolske riječi, podvigom dobrim podviza se, posta trčanje savrši, vjeru sačuvavši, a vrijeme njegova odlaska ka Bogu nastade, da pređe na beskonačni i blaženi život, i da primi za njega čuvani vijenac pravde za svoje trudove i za one koji je on spasavao, što spremi i što će dati Gospod pravedni sudija u dan onaj, njemu i svima koji vole dan javljanja njegova. I odmah pozva ljubljenoga sina svojega i reče mu: približi se vrijeme da budem pozvan, čedo. Koliko si se potrudio za mene, za dobro duše moje. Sada je još više vrijeme da mi pomogneš, jer znam što moliš u Boga, daće ti se. Ovaj, prišavši se suzama, obisnu se o vrat njegov i reče: prije se ja, tebi pripadajući, molim, Gospodine oče, da kao što sam se za života tvoga, okriljen toplim ti ka Hristu molitvama, od sviju zala sačuvao, i sada opet kada Hristu odlaziš, izmolit ćeš od njega svojim molitvama njemu ugodnim, do kraja pokrov životu mojemu od zla, i nećeš ostaviti u svetim svojim molitvama ka Gospodu sve nas, djecu tvoju u Gospodu i po tijelu rođenju ti, zemlju našu i crkvu za koje si se trudio. A prepodobni starac, izlivši mnoge suze, reče: ja o sebi ništa ne znam dok ne vidim Boga, i ako dobijem slobodu, neću vas ostaviti. I položivši prepodobne ruke svoje na ljubljenog sina, blagoslovi ga, i umnoživši Bogu molitvu za njega, zagrli ga sa suzama i posljednje cjelovanje dade mu. I zapovjedivši mu da svrši za srpske crkve mnoge nedovršene stvari, i za svete svoje mošti zamoli govoreći: kada Bog posle izvjesnog vremena blagoizvoli, skupivši jadnog tijela grešne moje kosti, prenijećeš ih u zemlju naroda mojega i položit ćeš u crkvi od mene sazdanoj, koja je u mjestu zvanom Studenica, u manastiru Presvete Bogorodice. Bogomudri Sava ispovjedi da će izvršiti sve što je otac zapovjedio. Prepodobni pak prizva sabor monaha, bratiju i čeda u Gospodu, i svakog od njih po imenu velova i blagoslovi, i sve veselo nagovaraše da se za njega mole, predajući ih Bogu i prečistoj njegovoj Bogomateri,
i uz njihovu pomoć i sinu svome bogomudrom Savi, i tako otpusti svakoga od njih u ćeliju, zapovjediš im da mu do ujutru niko ne dolazi, jer je već bila noć. I odmah u posljednjoj starosti iznenada mladićki sa odra ustade, i kao da je čekao da dođu neki blagorodni i ljubljeni i svijetli i visoki od cara, veselom dušom, svjetlim i svetim anđelskim obrazom ukrasivši se, i tako se svetim i prečistim i besmrtnim i životvornim i strašnim i užasnim tajnama pričesti, rekavši: slava Bogu za sve. Malo poslije toga bio je kao čovjek obuzet ognjem prirodne smrti, a ljubljeni sin njegov usrdno se podvezavao u posljednjoj službi za oca, mnogim izlivanjem suza, za cijelu noć cio psaltir nad njim izgovaravši, i nikoga nije puštao da uđe k njima, nego ga nas samo poučavaše i opominjaše da govori blagodarne molitve Bogu. Kada je dan počeo da sviće, unese ga u crkveni pritvor, i mogao se vidjeti dirljivi prizor krajnje smjernosti. Onaj koji je nekada bio visok i ležao u zlatnoj i mekoj postelji, ležaše samo na rogozini kao jedan od posljednjih i ubogih ljudi, dišući posljednjim dahom. Bratija ga opkoliše i oplakivahu gubitak oca, a prepodobni, jedva mogavši, podiže ruku i mahnu da bude tišina. I razvedri mu se lice i veselo gledaše kao prečistoj ikoni Hristovoj i prečistoj njegovoj materi. Izgledalo je kao da poje sa nekima drugima, a nije niko mogao razumjeti. Došavši do kraja psalma, reče jasno ovo: svako dihanije da hvali Gospoda. I tako su svi razumjeli da je prepodobni i na kraju života s anđelima pojao anđelsku pjesmu i da više posle one anđelske pjesme ne treba druge pojati. Vedro gledajući na ikonu Hristovu izgledaše kao da dušu predlaže u ruke njegove, i gle, kao nekim dobromirisnim aromatima vazduh se ispuni tako da su se svi koji su tu stajali divili neobičnom i neiskazanom takvom blagouhanju. I tako slatko u Gospodu usnu sveti starac, predavši dušu svoju Hristu, Bogu, koga iznad svega zavolje. A ljubljeni sin pripade na svečasno lice očevo i mjesto toplom vodom, vrućim suzama ovo umi. I tako isto i prepodobnome mu ruke umi s mnogim suzama. Na glavu ih svoju i oči polažući cjelivaše i upodobivši ih krstoobrazno na prsa njegova položi. I tako sa svom bratijom užaže mnoge svijeće na časnim kandilima i odade počast časnom i svetom tijelu prepodobnoga oca sa podobnim nadgrobnim pjesmama u dovodnim suzama, imajući unutra u crkvi presvete Bogorodice grob ukrašen mramorjem, položivše ga u manastiru koji se zvao Hilandar, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha za pokoj blaženoga i Svetoga Oca.
Sveti Sava je u našoj istoriji svakako jedna od najvećih i najmarkantnijih figura. Njegova velika i snažna ličnost, njegov koristan i plodan rad u svim pravcima i prije svega njegov apostolski život činili su silan utisak na sve koji su ga znali i koji su dolazili sa njim u dodir, ne samo u Srbiji nego i daleko van njenih granica. Ono što je Sveti Sava stvorio ostavilo je vidnog i dubokog traga u cijeloj našoj istoriji. Postalo je sastavni dio našeg narodnog života i osiguralo je Svetom Savi zahvalnost potomstva. Savino je djelo ne samo preživjelo njega i njegovu generaciju, nego i državu u kojoj je ono postalo i koja je pomogla da se ono stvori. Savina crkvena organizacija preživjela je sve nedaće i nesreće, koje su kasnije često nailazile na srpski narod. Preživjela je mučno i teško doba ropstva, koje je trajalo nekoliko vjekova, kada se ona nije mogla oslanjati na svoju državu i tražiti i dobijati od nje potporu, nego je teško i u mučnoj borbi tavorila dane u tuđim državama. Savina crkva je, blagodareći svojoj odličnoj organizaciji i u tako teškim prilikama, ipak ostala živa i održala se snažna i svježa sve do danas. Sem crkvene organizacije, Sveti Sava je osnivač srpske književnosti i tvorac srpskog nacionalizma, koji je postao glavna odlika i najistaknutija osobina našeg narodnog bića i sadržina našeg narodnog života.